nam sai pastor bial lama kal dona kan missionary te om na mun sang loin so kal don ni ha Far East Field roya missionary te om na chu han to chu ban tram kan na kun ni ahla bera changin oina hen kan chananga tiang chuan nam sai bial om chu kan missionary te om na ten loin kan bang don Arun chal Far East Field om chunga kan missionary om na headquarters roi ga changa hleber salatua na hian kan kal dona kan theng trepa naison zealand ruata omega missionary dia tulai puna chuanin kan kal dona hian Arunachal Far East Field beach yan na an headquarters sa tingin kan chuka ahla bera tanga tanin tihianin ale jongin kan missionary te thona Far East Field huam chunga an thona mo sang hi karon don ani yuna hian solatu kan theng don ani yan nice and na nam sai circle huam chung tho ania hai ti hanin compound hi an ti dan chapuk mai biakin compound chunga ti hian biakin le quarters te lo om veka salatu huna kan thok tu te om na ni a lai pu si lai kan feel bi chen na kal zela ke herin ai national ho ma lo ta me mo welcome ani he ti lai huna missionary ania hela national nam sai circle huam chu mi he nam sai circle huam chu ngana lekang circle hen ti de ubeka lekang area ania tilai chuan ani le hemi ko ran hi adi nge adivasi hi ayin pola masa missing hen tamjok missing an tamjok mo chu masa an tong kha chu adi nen khan le zul view tro chuan ani le hemi hi tin nge ni le han soi te le ko ran hi chung chang hi member reng sa wenge om hi kum sang ni le pahnia din ania tuna hianin in som pakhat anoma member hi somnga le pathum hemi lo hi o ko san tuna hianin lekang ere hian som le pali kol ani hemi nen hian som le pali hay nen hian som le pali mo lo mom he mai ani le chumi ya chuanin chung ho ko san som le pali le kang area big khami a khanin khang hawa khanin engang nam teng an ni hlom an ko san a member hawa kha adivasi nokte te le hemi an mani missing hi an ni do klak tu adi kan han ti tak kha chu hemi sar ka hin nam lo nge adi ke chu an tam lo hemi sar ka la hian nam liang te ke ma sar ka la hian chona nam lo tluk ane nong khona khian tlem anoma chu ti aum je chu hemi DNLBCA hnuai khanin sar ka lang jang yong kha sar ka hi pathum manam ole nam sai sar ka hnuai khan a sar ka dang anga kha pathum alom le ti na ni mo chu mi ji nga pakhata chu nang khan ni en kol ta ti na nia ka he ti ame ole chuan pastor kan han tiang chi hi heng lai hianin khami nang ma circle bi ka khanin pathian thu zir
เทคโนโลยีกันทันทีอังค่ะอันนมแฝมเงี้ยนี้ local pastor รังชีค่ะเทคโนโลยีกันตีที่ชวนเราเราเคยมาสารกัลช่วงอ่ะเห็นชวนให้มี dual chair pastor รังที่ชวนนมทำเส้นเห็นนั่นเลยอันนี้แหละให้ที่เห็นนี่เองที่ก็ง่ายรู้ให้ไล่หุ่นอ่ะเห็นเฮ็ดแต่เห็นนี่กลุ่มสังหีสมหีแหละประคัด January นี่สมบัติทุ่มมาข้างกันรู้ไม่หรอกแล้วไหมอารมณ์เวียแบบคุยโอ้ให้คนหลุมไล่ตะเคียกันละแทงเลยว่าตัวนั้นจนเนี่ยเราเสียเพี้ยเว้ยที่เห็นตัวนั้นยอมนักคุยสลัดตัวอันนี้ตาตรอนี่หันสอยางคานี่ตัวนั้นหันสอยางคานที่เห็นนำไส้สารกัลหน่วยเล็กังเอเรียบีกับขานี่หันเอ็นกอลตาขาอีกหันเอ็นกอลขาตัวนั้นอีลอยนะอิมมานูเอลเนี่ยเห็นอวายินสมเลปลีอันนี้ตาอัตลางปุยอาชีจุดเชื่อทหารไม่เท่าอวายินเอ็งจะอังเวลเงี้ยเนียงก็ครันที่ตักเตะนี่เมล่ะที่ก็ครันเลียนเวลาเมมเบอร์เอ็งจะเวลเงี้ยเนียงอัตเตะเวลาเมมเบอร์เอ็งจะเวลเงี้ยเนียงที่ข้าเสียเทียมกันว่าเห็นเมมเบอร์สถิติกลักนั่นนู่นเวลากันเมมเบอร์สังอาสมงาโชว์เวลที่กันเนี่ยเล็กังเอเรียบีกันยันชวนก็ฉันเลียนเวลที่นงคนแค่เนี่ยนงคนอาเคียนินเมมเบอร์ที่สมเรียดบอร์เวลเนี่ยอันนี้เลยให้มีสลัดตูบีกับเฮียนให้มีครัวบีกับเฮียนินก็ขนาดนี้เงี้ยนี่อินเจ้าก็ฉันที่ปังอากันนมอินเฮดไลน์อินในเตตินเวตินานี่มั้งทะเลไหมอีหันสวยต่อเท่านายินกรีนายินให้ Far East Field ที่อันน้ำมังจงปนอดีตก็จูเลียนเบอร์จูเนี่ยมาเส้นนังมันนี่เอเรียลำปังอาเพย์จนินอดีตตักอะค่ะอันตรงเตจูหันอินจูลวิวมาเสละมิสิงที่นั่นปนตั้มเบอร์ก็จูมิสิงกันนี่ที่นั่นนี่มั้งให้มีขวดตะเกียนจนมิสิงก็ตั้มเบอร์เนี่ยจวนข้ามีบ้ากาขานนกเตะกันหันเตียงจีเตอดีวาสีกันหันเตียงจีเตกันนกเนปาลีเตปอนบกตาจุลัยตักแม่จูนี่association ค่ะ district ค่ะเจ้าเวียงแรงบกสีdistrict ปทุมหัวขานี่นกเตะเพก็จูนากาลำปังร้องกายเดือดเล็กอันนี้จะเป็นกันเหล่าราเทแต่เองที่มีอันจันจินหันสวยตัวนี้เนี่ยนกเตะเฮนากาลำปังคนเนี่ยมาเสียแต่เห็นฉันนี่อันนมตาจู่ๆเห็นแต่เห็นนี่ให้มี association นะเห็นอันลอยเวอันเบ็ดเวอันนี้ไม่จู่อันนี้เลยอันมานี่ให้มีอันน้ำชิมเฮียเองสาขบไปตู้ติงเงินนี่ให้ติลายอมน้ำมันจูเอ็นตีนั้นมิสิงจุลานิตาเสละเองสาขวงเงินเบียกาตีเตตินนกเตะเขาพอสลินิตาเสเองกังจีเงเองกังสาขวงเงินอันเบียกตีเตตินเดปลีให้ตัดชูอัตลางปุยตินฮินดูเตนิตัวหันง่ายก็ติละเอ็นตีเงอัตลางปุยโดนนิโปโลเลยฮินดูเห็นเดี๋ยวอัตลางปุยโดนนิโปโลตั้มเบราตัวตาฮินดูโดนนิโปโลฮินี่เองกันทันสวยเฟออันมานี้นี่แหละท่าเบียสาขวดที่ข้านี่เมียอามาเราช่วยให้พอฮีตักตะจวนินนี่แหละท่านว่าประเทศไอ้มาจวนินให้มีอินโทยชี้ขันแล้วนี่เท่าเดิมแล้วนี่เท่าไหร่จุลัยตักแต่พอชิวหันเองไงนี่หันจิรธรรมฮิออกมาฮินดูเขาหินเทียมขบติจวนเองไงโมกอรันเขาเตะตรงใจปีตัวหันให้ไล่บิ๊กเอเรียหัวชุ่งดังมาโมพูนะติดต่อมายังอฟิลปุ่มปุยขจูเอ็งพวกนี้เสละอินดีเท่ารัวลินตั้งมาเอเรียบิ๊กชุ่งบิ๊กก็หันตาหน้าหันตรงใจปุยจนตัวหันสาดูเตเนมนี่ก็ฉันเห็นเนี่ยตรงใจปุยกันง่ายขบไหมอ่ะเฮ้กันหมวกเงินริงตู้เงียดที่กันในไทยเราเนี่ย ownership พี่เจอเสียงกันในเราว่าชัวร์เงินbackslide ที่เห็นแต่แม่ไหมอ่ะเช่นไอ้เห็นนี่ให้ pastor นี่ตอนนุ่งตอนเล็ดที่เตะกันออกมาชัวร์เงินเองที่กงส่งเป็นจงใจปุยกันง่ายอันนี้ไหมอันนี้แหละทอลอมที่อังจีเตให้มีกองทัพอินเรียลบอลนะมานี่อินตัวเดลนักกงที่เห็นตลาดวิวเอ็มเองจุงไล่แต่จุดที่เองอังนัดหกเงี้ยอันนี้อัตลังปุยอัตตั้มโจก็ฮีกองทัพเมมเบอร์เขาฮีอัตตั้มโจก็ฮีกดนัดหกไอ้จงเห็นเนี่ยโลในแค่ที่ไอ้จงเห็นในเวกเมียจวนนี้อินตัวเดลทุลาจวนนี้กันอินตุ้มสลัดทุกันอินตัวเดลไทยวิวอ่ะอเมริกาอันนำฮีอันรินอมลวะชัวร์เงินสมรู้ต่างฮิตเห็นนั้นเราไอ้โจเวเจลโมทีไม่ตัวเห็นเนี่ยไอ้ development ที่จูกันหลัดเดียวอันนี้เลยนังมาฮีใส่หาจัง
chua cái niệm nia tí hiền hay nice na anh ấy hít lăng va là nia khó hạt thác view em lẻ nghe nè hay em tin nghe hay căn muang nghe nên tí hay lại muốn hi hay in bít tắc anh này là wa lấy lệ muốn khá nia Salatu Catholic kan oma Catholic te pon lo om ve ni chu ke mani baptist ba ka hian Catholic lo chu engmo Christian denomination dang om te om nai believer pakhatom believer church ti nge believer church chu chu ma chon an ba ka chon in baptist ke ni ka kan ni ta tro ke ni ka panga nom ta chon in kha in zathum borvel kan ne lower le upper he ti hianin an mani hi chuan in thla nga kan missionary te hi tunami hi kan soyang khan Arunachal Faris Field a headquarters latber kan hanti kha ani hey ala missionary mun ma de rai maya in zathum vel khuwa kongero chu thavia wa kha pan na kha ti hianin dar sar takin an oma he khuwa hianin kaushan pa nga en kola hemi khochung ba ka kaushan dang tenen hetilai namsai sarkal huam chung rawa po helai area b ka hian kaushan sompali kha langwal naison gel nun ruat henen ko biakin chunga hianin an lu donila athim ati en a eng de owe atukver hon kher po ai lo chu hay ti hianin Christmas an cheina ni om tak te pola la kha lo nia biakin hi alian lu tuk lawa adung hi fit som thum panga fit som li tling ngem fit som thum som thum bor ve ni don hi awang hi fit som panga mo fit som ni nge ni fit som panga awang fit som panga adung fit som thum na chu ni nuam khop mai hay challenging le me helai thona chu quarter hi tuna hen sak tura ruam han megania hi biak in chauka tur ania hi biak in chauka hi abang hi han siamanga heta hianin nai sona hi in son lut ringa chon hemi missionary quarters hi sathadon ani hati hian salatu kha kan han to he kan missionary te helai bunom te helai Faris Field chon roing ka tanga mun na ber ka nia bul kan han tra hati hian heta hian namsaya kan pheyanga ye chon namsaya hen kan missionary te ba ka missionary sim anom ba ka khan solaya 130 na Samaritan Tailoring Center ang si te po kha kan han nei ani sulam panchon ti hianin salatu atringin dam sai lama kan le phele me ka ni ti hian a khochung salatu ko atringin main road kan po nga chu nam sai lam panin kan le ngal mai don ani ti hian salatu atrang khan kan let phea nam sai ya ti hian kan han lut le me ta nam sai ko pui Namsai hi eng district headquarters nge Namsai district mo a district thar ber po ni lo mo apa khanin ko alarai lo tlat hi apa khan dibang nge kami noi dibel khan ya tuna chonin Namsai district lo piangin Namsai hi district headquarters lo ni ya khopui pangai takte po ani Namsaya hian kan missionary rama pu rama HCC ram te ba chung koin an oma din chu ba ka chuanin thok tu hatilaya aram mi te malak na mo kan association aram mi te to mayang DLNBCA 13 na Samaritan Tailoring Center kha bok chung te chu kan han clear hawin kan han en ho le thei don ani hei a khopui a kan luta namsai khuwa hi khonom tak mai
อันนี้ฮีสัมภาระเด็บเดี๋ยวเราอมขันนี่วางเฮียนี่อันพายเด็บพวกจะลุ่มเหล่าไทยแล้ววะพายนี่แต่วางสีเลเวลจังอ่ะสารเราวางมาเสกเขาใช้มันนี่แล้วเว้ยที่เฮียมิชชันนารีควอเตอร์สพวกที่ซีรัมเลยนะแต่ควอเตอร์สที่เฮียนี่กันพยังtin lai nam sai mun hi kan missionary du tak pu sound wala na chaton ramin pat san nakha ani le na la ne ala rei lutuk lo tihian nam sai muna kan missionary omna missionary quarters kan pat back a nam sai ko than po hi aqua po hi chopol tu nam chi sang sang om dan ni wangin nam sa ya po hianin me ko san hianin nam lang an ni chi a lo na po ina rin nam la thau mai por po bro tian nam sai muna kan missionary te om na Baptist Church nam sai đâu nia chu a hian biakin missionary quarters te oma hian helai muna hian an missionary te tlanga an ko khan din mun te tin nam sai circle rim rima ko san din mun te po kan tha thei chu na ngai la acha nge soyang khan puai chi si lal ram kate anom ani pusi ACC ram ne so anlo be hi tilai muna kan missionary purama ania ani hi tilai muna hianin engti kuma tangeng nge yom le ni kum sang hi som ni pani sang ni le April tha khan kan man phai sang ni le som ni le pani April tha helai mun hin phaya engti ama in khoi mun tangeng yom to khong ai main dambuka ko ma dambuka hian sang ni som pani oga sa khan an lut thamo chuan ani le hei hi ti hianin biakin an ti dani helai hi an biakin hlui hi an thiat ngai lem lowa biakin thar an sakhianin ti hianin hei po hi biakin hlui hin thiat le don lo ti na nge nia thianga yang hei hi ka ui jok ma a thiangai tur hemo athar hi adip ton tle ta thiang nge ngai hi ani le in ko khan mi big in loina ti dom ma yang helai an in quarter bulte lo ni boka in loina ko than din hun tlang pui khong ai te kan min han rilte mem pareng zat nge ti te engeng nam te nge ti te kan ko than nan nam chi sang deuri te missing te galo te hemi adivasi ti te kanin pol ve kani nambi kom lo chu wang chuan tong po hi tu na chuan hindi kan mang ber to atam lama chuan adi an tam de berang em nge nia no Galo an tam der Galo ani dai zong bai mo ole ani le hetilai mun ba ka hian namsai sarkal huam chung thim sima hianin ko khan eng jang yom somni le pariat fellowship te neng kanom ve chung chu BCM missionary hi hemi namsai sarkal hianin eng jan nge om chu pathum kan om chu tu te nge khong ai takin Eldin Sanga namlianga oma chuan naison nal nun ruata salatu om kha ani ta tro kan tlaw zo chi wa an lo ani le kan ko san ho hemi circle namsai tin abikin nangma area han ti beila area huam chunga mi anga te po lon ta sela a ko ran din hun tlang pui hianin tholom chung changa te tin an mani an in ve na chung changa ti hianin an nge ni kan lo ko ran ho te kan lo riat tura ta na poi mo iti sin te an ko ran din hun kan riat chen te na tura tan khan hei biak in te po hin rel thavio me an in to del vio nge ni ti la te khang nia in to del han ti hen chon ani kan ni thei je lai ko nam sai ko ran phei chu hemi sarkar na thok an ron transfer permanent lo hin ya antinan kan treasurer te secretary te po hi
an transfer huna kal le mai thei tur khan ni ni permanent member khan ni lawa pastor che hi permanent member khan ni ali thang lian chon mo chuan kan di kon ho hen ni vele maya thei te hi an ni hlama chu tianga han to thil man he tlom deu wang hen in to dat ang hen kan lang mai kan ni tak chu ani le in pastor kai han soi jewa hei hun sang te po ani dan tlang pui khan ni thawa theology an ten ni lem lo in pastor po hi ani lo thoem theology an ni lo ma se training a hen kal ve na sa ni chu mo mi ko ti lama te training hen ani san an nei na sa ni hi chu fen reng khop mai in hei far is sim hi far is feel hi apian na chula rei lo ma sela far is feel ani ma hianin helai hi arunachal east feel hnuai om kha hun rei tak bcm in poya kan lo bun to na kha ni a thau thawana tun din hmuna hianin missionary te hianin hei ko khan in han en kol na in rong bol na hin eng ang eng in na thober engang role hinge in han ti ber khongai takin tuna hanson a to z theni de ber thome ya eng kim ma hi a ko khan leader helai karon om china po hian a ko khan leader selection kheng hian a selection board a hen pastor nen hen ti han kan ni ber to zo kan ni lai chuan tiang khan ya khang ni chuan thalai le sunday school kheng khan sar kul zong pon helai native evangelist zong te po hi tiang kan en kol na hnuai hen the vector chumi om zia chuanin ko khan throi tu ina an tiang tak tak khat ti thei din huna hanin ding ti na ni mo zoram an pastor te ang deu kan ni ber helai hen chu na siom khop mai nam sai ri he chu chon thil pakhat kan han zo du le lok che chu helai ron then ta ka chuan helai a hianin pusang zuala kha om lai khanin kan missionary du tak kha chaton ramin pan santanin ke kha eng ti kum nge sang hi som paruk sani som paruk khani ani hi helaya om khani helaya om la ya hemi nuwa quarter za hiren chu tu da tu nge om chu mi quarter sa chuan aruak to mo an sitting room vel khatuna hen tailoring atan kan manga samaritan tailoring ani tak chu alom om hle mai hun thatak min pe a engma ko ran ho te ne na han cha du i nei khongai takin tong trai pui na tur ani emo i du apiang sei na hun kan peng che le lo me hun tha min pe ka wangin hei ko ran ho te in mi tong trai pui na te in mi support na te awangin wen ni kan thleng the ni keima ni missionary te engma theinam lova ko ran ho te kan bul pui berin nia thei to pan sa jo kamin lo tong trai pui zel turin ka cha mol chiu ni tharau thil ti then ne na rong kan bol zel thein tur hian missionary te hen in mi tong trai pui na kan mo tak zet ani ti ga kan senge ka lo me ole ke ni chung kwa hi member panga kan nia hei kan fa te hi mai chia ve kan nia upa ber hi sara lalrin hlui kum kwa nia hana lal himpui ania ni hi kumruk ania chuan ate ber hi kumla tling lawa thlasom atling to ni chuan kan nu hi lalram hluni changte ania chuan ke hi hc lalram hne ma kania cheural ko than tanga chuak kania kan nu hi lunglon ko than tanga chuak ani ole hei ti hianin Samaritan Tailoring Center chu ha kan luta an zirlai te an zirtir tu te an lo oma hei ti hianin hei then chuanin puan akat azai an lo zira kan hmuwa ko an zirtir tu te an lo zirtira tin he ti lampanga hianin so call lo ti deuh dal anom boka hei tuna hian zirlai hi hetial an dan mai hi chon pali an oma an zirti tunu hi engemo kan han zot don ani hetilaya hianin an zirti tunu oma ani hi rami ma ani ya he kan huang hian helai pon thui zirti na huna an zirti tunu an instructors ani a rami ma ani ya ani hianin zirlai engzan nge an nei ti te tin hetilaya an kalpui dan thleng zat nge atan nge an ruam man voi khat hetia bes khata hian ti te khang te kha an soi seratin an zirlai nei te hi tu te nge an ming kha chu kan thre don chuang lo te eng nam te nge tin christian an ni le ni lo kha anga te kha atlang pui a sei the chon lo viama tuna hian zirlai pali kan neya ma se
first akhajan parukan nita ma se in problem pani an niwang khan chu to na pali chania he mi tailoring hi kantran hi 2015 atang khan kantran ania keima po dorcas tailoring DLBC atang khan jir chhuak kanita keipo chon heta kan kohran hian keima in katipui ta ni chu mars atangin kantrana chuan october 10 kan naya chun course te hi kan nei ve thin ta a inge top ste khati inge becha patela te start te mo khatyang kha kan three ta ni chu chuan mithan kha chu tu na hian nam dang kan ni ta christian chu kan devek tu na hian kan jawa hian mithan kha an ni chu kohran rang thana ten kan ron kal thin ta ni chu tu na hian tu na po kohran kan mani kohran chu nam sai bapti chadi ta pakhat chu a umba kan kohran ami nia ma se pathum te ho chu khita bethel church ami ni ta mo kohran dang chu chuan ani le hemi samaritan te pon thui jil nai engti ka tang a hon tran nge hey hi 2015 na tang kan hon tran chuan covid lai khan in ti thei bik lawang kan ti thei lo ma se compound ami ama mun danga mi umte ho khachu khote atan umte ho chu heta hian hostel la khan kan data a chuan khata kha chun achunga compound chunga umte ho khachu kanjir tho ta ni chu kan absent chuang lo ma se pon atan ron kal te ho khachu covid lai kha chuan an ron kal lawa chol chu kan chol lawa ni ani mai chuan aung je chu hemi dor hi dorcas tailoring center ina asin chuate poti thei ni chu chan chu nang ma ka sota ige ni va training va zil ka ni tata tin hetian han a thle me khalai tak khalia ru aron lang ha lo khop mai he kabula hian hetilai namsai tuna kan missionary te omna hemi he an quarters buloka hian biakin oma hemi ko thana an pastor ani a helai को खन चुंचा इंगे का हंसो लग दोन ने बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को मिलके और हम लोग बहुत खुशी है ऐसे थोड़ा समय देने के लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं और इसका आपका चार्ज का उसका बारे थोड़ा अभी कितना मेंबर्स है यहाँ में और वो मेंबर्स क्या अमी आपका मेंबर लोग जो है उन लोग का बैकग्राउंड ट्राइब अलग अलग ऐसे होगा हम लगता है ना क्योंकि ये नमसाई तो कॉस्मोपॉलिटन टाउन सिटी का जैसा है ना अलग अलग ट्राइब को इधर में रहता होगा इसलिए आपका चर्च में मेंबरशिप का द्वारा वो कहाँ हमें ट्राइब से आए हैं और मेंबर्स कितना है और आप लोग का चर्च का मिनिस्ट्री उसको आप कुछ बताने का दिल में क्या लगता है उसको बताने के लिए समय देगा होगा ठीक है हम लोग खुशी है आप लोग मिजोरम से बहुत दूर यहाँ में आया है हम लोग का साथ हम लोग का चर्च को विजिट किया बहुत अच्छा लगा है ना हम लोग बहुत खुशी है और स्पेशली BCM हम लोग का पार्टनर से हम लोग बहुत खुशी है और स्पेशली नामसाई बैप्टिस्ट चर्च हमेशा खुश है क्योंकि हमेशा यहाँ में मिशनरी आता है ना हम लोग का एक साथ मिलकर काम करता है बैप्टिस्ट चर्च नामसाई तो इस्टेब्लिशमेंट 1965 में हुआ है अक्टूबर को तो बहुत पुराना है ना बहुत पुराना है प्लस लेकिन फिर भी उस समय तो पॉपुलेशन भी कमती था और उसके लिए क्रिश्चियनिटी भी कमती था पायोनियर ग्रुप्स ऐसे 8 to 10 मेंबर्स ऐसा वगैरह कुछ था लेकिन अभी रिसेंटली अभी 2000 का बाद अभी थोड़ा मेंबर्स 280 300 320 ऐसा मेंबर्स है इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ना ऐसा है तो यहाँ में नामसाई में एक ट्राइब नहीं है डिफरेंट ट्राइब अरुणाचल का हर ट्राइब एक तो है ना अच्छा ऐसा मिक्स ग्रुप है ना इधर का चर्च में हाँ मिक्स ग्रुप है और प्लेन पीपल भी है तो ऐसा उनसे सब मिक्स करके हम लोग यहाँ में एक साथ वर्शिप करते हैं साथ में यहाँ में हम लोग का जनरल वर्शिप सर्विस होता है उसका मेंस डिपार्टमेंट वेडनेसडे को सर्विस करता है उसका बाद वीमेन डिपार्टमेंट फ्राइडे फेलोशिप होता है और यूथ डिपार्टमेंट सैटरडे संडे स्कूल मॉर्निंग क्लासेस होता है उसका बाद वर्शिप सर्विस 10 से ना संडे 10 से होता है ना ऐसा तो ये हम लोग का चर्च का जो है मिनिस्ट्री है ना वो सर्विस जो क्या भाषा से कंडक्ट करते हैं हम लोग हिंदी ऐसे करना होगा हाँ हिंदी से करता है हिंदी नहीं तो आसामीस ना आसामीस होने से भी प्योर आसामीस नहीं है जो यहाँ में हम लोग का यहाँ में कम्युनिकेट करने वाला आसामीस ना ऐसा का दिखाना पास्टर खाना से हेला अनको सन अरुणाचल नम जोंग जो है नम ही अंतमा है मी मेजर ट्राइब kan han tiang po som ni le panga annam te sep nen te phejoni nam tam takan nia khang ho ka kan kim deu tho nam ni khat chau ti lo hi chu kan ko thana hian he nam sai khuwa hi
nam sang chen na ni wangin atia chu wang chuan tong hemi an biak in service an kalpui dan an in khom dan chung changa po tong thua po hindi emo asami sine mo kan kalpui thina ati ni khatiang ka helai ko than dun mun ani a han soilanga ni nam sai ko than bik phei hi chu BCM chu hen kan lom hle me a helai hen missionary te min en kol turin in ron darang thina quarter te kan muangian in nachina kan soi an khan hei BCM in kan sa dilaya ten chon missionary te na an be chan ber missionary te an be chan ber an ni a wen ni thleng hian chu nga wang te chuan in wen ni a hian in helai an pastor hanin lom thu asoi ani ti kha kan han ta lang ni sela especially we want to request especially one prayer because from in Namsai area the local tribe no it's Khamti and Singpho people are 100% unreached no so they yet not accept the gospel so it is our prayer request to please pray for the tribe so that God will make way for them no to receive the salvation this is especially for this Khamti tribe no and please pray for our church also we are making a new church also no I see yes we need prayer support no so if you pray and for our church members and our church leaders to do our best for this area no Khamti and Nokte most of them Khamti and Singpho most of them are I mean I know that Khamtis are majority Buddhists I think and what about Singpho also they are 100% Buddhist no I see in this area all right stay here tuna khana soya tong trai pui hetilai abik takin namsai area hianin nam hemi Khamti kan hanti te le Singpho an hanti te helai hi an chen tamna ani le ngala chung ho a chuanin Christian hi an la om lo ti thei ni atia khang kha an ni ho hi Christian an ron om ve nge thena tur tan khanin tong trai na lo thre tu te tin helaya an ko san tu na han kha missionary po khana tar langa biakin an sak mek tan te po a tong trai tu rin nge ani kha tun huna hetilai an pastor ne na hun toy te kan han ne the te ni heti hian main road atangin an penga namliang an to le lok to na ni lai huna hian tu tin sang ate chu an oma yang chuan an ni hi kan han to le lawang namliang kan so ta la ber atangin kan ron ti phei tu na hianin helai ring atanga India kan han to thei lu ber tu te an lo ni ta an ni hi akong po hianin aso phokal kong ve rai mai alien lo kiau mai kong hi hai ti hian an missionary te omna namliang kan theng do na ti hianin an biak in le an quarter somna kung chuak an lu do na ni namliang lên không lụt thế yan hay biak in na lo ma biak in kan hawa namliang biak in hi này biak in ni ya in an quarter sa ni ya nuam hle mai pudin sa ka te hey a thian nu mi pudin an pu mi ni 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 kha ni mo hey hi kan tu pa te tu pa mo tinga ma mai ming Matthew chon hey hi phanu Nancy mo an im an nuam hle mai hey namliang kan thleng ta BCM quarters number 6 namliang ko ran a hianin tiketangin nge tho atin tuna hianin ko ran member hi engzan nge oma hemi namliang ba ka hianin nangma bi kina i han ma deu bi ka ko ran engzan nge le ole lo me hey namliang a hian kum sang hi le somni pakhat khan kan ron lu ta
ti chuan ko ran in hi somthum pakhat ni in member za somriat le pahni kan ni me kan ni tuna hian ti chuan hei namliang ko ran hi kan thutna kan station ani a hemi ba ga hian ko ran pali le fellowship house church pakhat kan en kola vain paruk angani chu lo ma be ani le eng tia anga lian nge hemi kong than bi ke hi a member ang zong in eng za teng ne a member pumpui hi za somriat le pahni kan ni so in chung ko hi member eng za nge ni tun a hian helai bi ka hian in eng za nge cheng chowa in fa te mun dang om te mem hei fa nu pathum kan neya fa pa pakhat kan ne kan fanu upaber hian pasala nei to a ti chuan fa pakhat nein an pa hi lekha zermeka ti hian kan bulan khosa a tuna hian kan fanu upaber le kan tupa nen pali kan khosa meka ti chuan kan fanu te pan hi Mizoram lama noma kan fa pa te ber hi Shillonga BS Kenya semester azeve mekani in puitling to hle me in chung ko chu ani le hetilai huna in han in rong bol na nang ma bi ka chu kong than parup zingai rong bol na ho chu nam khat nge an nia nam in pol te en nge eng nam te nge an ni ti la ka hei adi han ti ringo thianin voina po hei farisa po hianin nam kha adi chau lo kha lo am nual mai khalai bi ka kha hela area po henin engen engine mun ole hey kan omna hianin hemi namliang ko ran taka hian adi le galo ain pola ti chuan hemi kan ko ran en kol athen khada hian missing namte adivasi le nepali te po no ani ole alo am hle mai engemo ko ran ho te na han cha du hetilaya in rong bol na chung chang ate inei te chuan soi la tin chu mi ba ka enge me noi poi mo jong te po soi du te poi nei me the hei tun chu ma hian in helai report kan han buat sai ani a in malak na in ma chop te po enge ne khang tiang soi du te nei chuan ni ko ran ho ten thei to pin min lo tong trai pui thina kan lom em hei kan then oma hian khamti thai kamti hian min hual veka khamti hi singthum bor velan oma chunga chuan Christian hi paruk vel so kan la neya chu po chu nupui pasal in nei wanga Christian om ve mei khan ni Buddhist nam sakho zuitu an ni anru ema chungri la hian Christian han ni te hi an hlawa chung le khata tang in tui thlarna te khuwa tang in no chua hialte an tok thina chu wang chuan har sai ema kan la lut theilowa ti chuan hei Arunachal political line hi ain thlung fu ema an CM te deputy chief minister te po helam pang nam te hian lo ni sumle pa ya ten lo house khovela hian mamo hi an nei vak lo chu wang chuan Christian han ni po kha an tan thak hil na em tur khom lova chiat an to ka ainge mo har sat na an tok te ni lo chuan Christian na lu po hian tan thil har ani chu tuna hian zoi muangin tong trai na nen thei to pin kan be me ka ni chu ko ran ho te pon thei to pin min lo tong trai pui zel turin kan som chu ni helai mun ron lu ma hei sang ni le engzang ti kha paru sang ni le engza tangi helai mun ron karon thleni ti kha sang ni le som ni pakhata ni mei alarai lu tuklawa hei ni tum kum ni akum thum na kalang te pon yang mo hemi ma hian hemi feel up thau mun danga nge ni khoi mun ange om nam saya son sang ni le som pariat khang kalo lo to kum ni ko ma chuan helai namliang quarter lo tu hi AICS training aruak ta si nam saya patni kan oma then omte kan nia how to ten helama turin min don san phita ni ani le in rong bol hian in eng tiang nge rongin han bol de tlang pui in rong bol dan tlang pui ka khongai degin home visit hi kan neya ti hian ko khran ring to tu te le ring lo te phena po home visit hi kan neya ti chuan counseling te thiang angin kan pe
ti chuanin hei keima ni mi mal personal le chungko te po hian Sunday a hianin church visiting hi program kan nei thina chumi pialama chuanin keima ni area chunga missionary te pathum hian a huwin church visiting program kan neya ti chuan thlakata hian voi khat tong trai rual na te kan neya chumi pialama chuan kan area tho evangelist te nen hian one day outreach program hi thlakata voi ni kan nei thina ti chuan chong hei tong trai hi voi khat kan nei bok thian ni chu tiang chuan arem chan dan angin ring lo te kan tlo a chumi pialama chuan ko ran om to sa ring tu chaklo em te po home visit a hin kan tlo tel tho ni ani le hemi nam liang khwa thim thim eng tiang vela lian nge niang nam liang hi adar em lo in som thum le panga paruk vel chau hian ni chunga chuan Christian hi in som thum le pakhatan nia in nga vel hi Christian an la ni lo a fan lo om ve chu mi om je chu Christian lo kha chu cher la tham le kan ni to chu atero hun thatak min pe a kan hun ti to dan hei in tlarung in ka ria ni china kalin tong trai pi turang soya po khanin nang ma hi hei I che lei thei lewin ka ria engemo engi accident ti to kin ka ria ka han soi lo te khongai takin kan lo tong trai pi thei nan che ne ka lo mai marning khan Monday atang khan Wednesday theng kha missionary te solai namsai area son evangelist quarter kan sa ni asai be ma ni thum chung khan fit som pan ni jaw kha kan complete ta chuan kan ron honga tu ka kan ha dama chuan tlai lama khan helai kan tuk ver net zar tu rahi a frame hi bathroom chunga kan da ka la chu do ka na tang kan chu ka kha ka slipper kha alo pial to ma thet khalo to lo bathroom chuat khalo hu boxi tol ta ti chuanin cement anin zut na tlanga tak hian ka mong hi ka zuin tawa ti chuanin che thei thelo khan minute khan vel kha ka oma ke ek te kha chuwa ka zun te kha chuwa ka ya amaro chu pathian rem ruat thatak mai le pathian ven himna kan changa x-ray te kan ti ru doctor thiam tak mein that takin min ena spinal cord chu a khoi lowa a to cha amaro chu a ru khi le chu tianga ke chu om lowa amaro chu hei thani vel hi in di manga ya rit te soi lowanga motora te po bike te po chuan lo turani ati ti han bed dress angin kala omani ani ta chu kan lo tong trai pi eng che he ti lai mun hei rong bol na amunom khop me thei ni sela Sunday ko khan chetla te po han mu cha ko ma kan lo tong trai pui reng thin chewa du sak da kan lan chew ni kalom lo to ke